سلااو ڕێز تەماشەوانێژە بولتەنە ساعت 6 ئێوارێ ئەس جوارە پێشکەشکن دە دەستپێکەدا گرنگترین سەرنوچە. ئەنجومەنا نیشتیمانییا کوردی لە سووریە هەلوێستا خوا دەربارەی یەکریزیە ناوماڵە کوردی دا و گوت ئەو بەرینی لە دەستپێشخەریە قەسەدی تەماشا دەکەن لێ ئەگەر وەرە جیبجی کردن. بەڵافرین تورکیە دەردوورا باژارۆکیان عیسا و گرێ سپی بۆمبەباران کردن. سەرۆکێ ئەمریکای دۆناڵد ترامپ پرۆژە یاسایە قەیسەر ئیمزا کرد. شەر و پەفتون لە پارێزگاها ئەدلبێ گرانە و بە سەدان سڤیل و چەکدار ناوبەرە کوشتی و برینداران دەهەنە و بە دەهێ حەزاران دەربەدەر بوونە. دوباره سلااف ئەنجومەنا نیشتیمانییا کوردی لە سووریە ئەنەکەسێ هەلوێستا خوا دەربارێ ڤەخواندنا پێدێژ بۆ یەکریزیە هەلوێستا سیاسی کوردی لە ڕۆژاوای کوردستانê daxuyakirin û hevdemê daxuyaniya desteya navxwî ya peyedê serkirdeyekî peyedê li dijî wê daxuyaniyeke din berovajî ragihand. Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê helwesta xwe derbarî vexwendina peyedê ji bo yekirina gotara siyasiya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê daxuyanî û hevdemê daxuyaniya desteya navxwî ya peyedê ragihandî serkirdeyekî peyedê li dijî wê daxuyaniyekî din berovajî ragihand. Di daxuyaniyekî de roja înê bîstê berçileya 2019 desteya serokatiya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê ragihand. Ku tiştê ji desteya navxwî ya peyedê derbarî pêşenyara Hesedê ji bo yekrêziya Kurdî bi gaveka erênî em dinerxînin eger hat cîbecîkirin. Enekesê herwiha di daxuyaniyê de li ser karê cidî ji bo dîtina helwesteka Kurdî yekbûyî beref hevbariyeka rasteqîne xizmeta doza gelê Kurd li Sûriyê bihêzkirina rola Kurdan di proseya siyasî de li gorî biryarên navdewletî yên girêdayê biçareseriya siyasî ji krîza Sûriyê re tekez dike. Desteya serokatî ya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê di dawiya daxuyaniya xwe de amaje kir ku ew ê di vê derbarî de wekîberê nîzîkî vê pirsê bibe û ew ê danostandinê û kar bi erênî bike li gel her hewlekî di vî alî de ku arman jê ji parastina gelê me ye û dilrehetiyê dide hemî aliyan û di nav de aliyên navdewletî, herêmî, opozisyona niştimanî û dê bibe gavek ji bo ewlehiyê û aramiyê li deverê û aştiya sivîl û civakê di nav hemî pêkhateyan de bihêz bike. Piştî ragihandina daxwaznameya desteya navxwî ya peyedê ku tê de gotibû ew ê di zîndanên xwe de şopa girtiyên siyasî yên Kurd bikevin û bersiva enekesê bidin û êdî enekesê dikare vegere Rojavayê Kurdistanê û êdî em jiyana siyasî li enekesê qedexe nakin û bila karên xwe bikin bê rixset û moleta me. Lê serkirdeyê peyedê Salih Muslim berovajiyê wê lê dijî daxuyaniya rêveberiya peyedê daxuyaniyek daye û dibêje girtiyên siyasî yên Kurd lê ceme tune ne. Tişta ku enekesê dixwaze tu bingeh jê re tune ye. Muslim herwiha got bila enekese vegere û karên xwe di nava saziyên rêveberiya peyedê de bike û bû yekê peyede xwe bi xwe bersiva xwe dide û di nava nakokiyekî de dijî û nakokiyekî de destpêşxerî û daxwazên xwe de û di nava serkirdayetiya peyedê de dide xuyanî. Her girêdayî vê babetê Siûd Ilmela serokê Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê got ku daxuyaniya peyedê baş e lê ya cihê nerazîbûnê ye lêdwana Salih Muslim e ku berovajiyê naveroka daxuyaniya peyedê ye. Got ku divê enekese bê şert û merj tevlî peyedê bibe û tu girtiyên siyasî li cem wan tune ne. Endamê Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya neşet zaza derbarê vê daxuyaniya dawiyê ya rêveberiya Xweser ya peyedê û Wezareta wê ya Navxwe wiha ji bo arkê got. Heta niha tiştekî ciddî tune ye derbarê vê mijarê de û divê gavne praktîkî û karê ciddî hebe heta ku bawerî bi wan were kirin. قد حتى تشتكي ولو جديد تبيجي بخلكيش نيلة تاني ضاقيانيك ماليتيا أو ضاقياني أنا كما جوكي إنجماع اجتماعي كل ما قلت يتشير حتية لي أو ضاقياني أنا كي حتى جيبي جينا بسر عردين ناظرو كارونا كي رونا دل سر عردين ورون بكاري بيجي وقلتي أب ضاقياني أنا كي جو قلتي أنا قلتي بالنسبة جمارا ما بدس بيكي ده حتى بكي يرو ما قلتي أم قد يبرسام لك كردن أم قد
دوزا هەلوەستە یەکرێزیە ماڵە کوردن بۆیژی ئەم دەبێژن هەگەر جەدی توشتێک هەبێ بۆ نێزیکبوونە ماڵە کورد ئەم حازرن لێ ئەو نێزیکبوونە هەناکێت وێ بکەوێت بن خزمەتە خەلک و خاکەمەدا ئەو نێزیکبوونە هەناکێت وێ یەکەمین توشت ئەم سەر یەکرێزیە ماڵە کوورد داخواز و خستەکە ویناکێ ژێ وان کەسێک و ئیڕۆژ هەندێ سووریادا یاژی فازل هێزن مەزن بۆ هەندێ سووریادا ئەم داخوازە هەناکێ ئەم سەربستەکەن خاش وێرە ئەم دەکاربن ڕێبەبەریک چێ بن بۆ ئەو ڕێبەبەریاناکە هەمی خەڵک جێ خۆ تێ دەبینێ هەمی پێک هاتیان بۆ ئیڕۆژ لەبێ هەرێمە هەردووژین جێ خۆ تێ دەبینێ هەروەهاژی ئاواکردنا لەشکرێکی ئەو لەشکری هەناکێ ولا ئایناکێ نەبوو تەرەفێکی چەندی سیاسی بێ ولا ئایناکێ بۆ هەمی ئەطرافین سیاسی بنێ بۆ سەر عادێ دژی مهماوی ناکێ ئەساسی بۆ خوێ خەلک و بێ خاکە هەناکێ بپارێزێ هەروەهاژی بریارە ئاشتیە و بریارە شەڕا دەبێت دەستێ ڕێڤەبەریە سیاسی دەبێ وەختێ بۆ هاتە ئاواکردن نەت دەستێ بێ لەشکری هەناکێ بۆیژی ئەمبێشن ئەوەیە هەمیژی گاڤاد دوایە پشتی بۆ ئەو مناخاتی هەناکین ئەف زەمینەها بۆ سەر عادێ چێ بێ ئەم دەکارن بێ گاڤاد دووە بابێژن و ئەم ژێرە حازرن هەگەر ڕاست تەرەفێتی جەدی بێ لێ حەتانها مە توشتێکی جەدی نەدیتیە حەتانها گرتین سیاسی هێگرتینە حەتانها ئەو مناخاتین بۆ تبێژی بۆ توشتێکی سەر ئاواکە یاژی نێزیکبوونەکە جەدی تەلێ داخوایانیکە دیفارێ نابێنێتە گەڤانەدا دیفارێ داخوایانی بێ برای تماشاوان ایجان هاجی از برای خوب بدن باجار قامشلو لجم نوچگهانی ما صبری فخری دم باش صبری خلچه و بحثا مجارا یک ریزیا نافمالا کردی لباجار قامشلو دکن دم باش خلق بتبعي اف دا خويانيين جو دردكبن جدو آليين سياسي ايجو دبري او برني لد ميزانن وهناكي درحتيه كي نابا ولاتي عند شيء دكي بو جارك دي ناكوكي دبري درنكبن هناكي استنجي كيم ببن روشة أولهي سياسية جباكي حمو اف دهيلك ولاتي كيف خوش ببن بچكابك بر يكبونا تفجرة سياسي كردي به لهجي قالك خال نديارن او تقاون سر عردين هاتنا افيتن خلق برانيا خلقيت خوازن او تشنا بربجاف ببينن بكا اف داخوانيه درت كفن حتى تشي استي وبجيورن وچاوا لهف بكن هيجي هناكي تشتن نديار وتشتكي لبربجاف تشي نبويه اف دهلك هناك نابا خلقيت برس شي بكا اف وچاوا اف روش وچاره سر ببه وچاوا چي ببه هيجي ولاتي دبرسن يعني صبري طرس الجام خلقي هيكو افدس بشخاريا قصدي يانجي مجارا يك رزيا نافمالا كردي وكو ركافتنا هولير يكو دو ودهوك ببه بێگومان ژبەرگو ئەو ڕێکەفتنێن گۆبەری نەها چێبوون دنابەرە هەردوو ئالیاندا و کێبخۆشید ناوا وڵاتیاندا چێکردن خۆپێشاندان چێبوون پشتگیریا هەردوو ڕێکەفتنا هاتەکردن لێ دەمەک کورد ئەو ڕێکەفتن بنپێ بوون و بچی نەبوون و خەڵک بێهێبی بوون ji bo vî awayî heta vê gavê jî hê ew tiştekî got dirhetiye di nava welatiyan çê nebûye lê gelek hinek dibêjin vê carê ev rêkeftin garantorê navdewletî hene wê bi cedî be wê here serî wê rewş hatiye guhertin û beraberî vê jî hinek hene dibêjin na ev jî weke carê dîne ev tiştin dimkîne tiştek ser erdê çê nabe ya her kesek û nerînin wa hene hêjî kes nizane wê çi çê bibe باش صبري دربارة ركفتنا لشكري وفقرة هزم پشمرگين روش كو هزك سر بأنا كسي ويا خلق چوا بحثا في مجاري دكن خلق بێگومان خەڵک دخوازن گۆ ڕێکەفتنێک چێ ببێ گۆژ هەمە ئالیادێ ئەو ڕێکەفتن جی بجی ببێ ڕێکەفتنە لەشکەری بێ یا سیاسی بێ یا ئیداری بێ همه تشته گل دبره ابره و بریاگو هیه براستی او رخندی تفگرا سیاسی کردی گو بشن سرکنه وکو انجمنان اجتماعی کردی وکو پارتیان دربی انجمنه پارتیان جدربی پارتیان تفدمه و ریوبریت خوازن بجدی ببن شریک و خودی بریار ریوبریا به دبره ده همو آرانده واره لشکری به وکو بگرا پشمرگه روش به واره سیاسی به اداری به او
dixwazin ji ev rêveberiya got çê bibe li deverê yek nû bê avakirin, ev rêveberî firahtir bibe bê guhertin bi ciddiyet li ser bê rawestandin û ev kesên got balpiştiya vê gavê dikin karibin berdewamiyê bidêne û ev rêberî di pêşerojê de berdewam bike û bi rêveberî ji deverên Kurdî re ji hemû pêkhatiyan re. باشه صبري داوي پرسیار او هلوستا رژیم چیه گلو رژیم یعنی وکم زانن کو لقامش له المربع الامني ده هي قد هلوستك دايه درباره و مجاري یا یک رجیان مالا کردی تشتكي بفرميج لاي رجيمي تداخياني تشتك نهاتيا ديار كرن ونهاتيا قوتن لي تشتكي نفرمي هيجي ام نزانن بي درباري بي ريكفتني ان يكريزيا تفقرا كردي قوچه بي وهلوستا رجيمي چبه هيجي نديار برغو رجيم دفره يو قرطايجي وچاوا غاوي تماشا بکه و چاوا دانستندنه پیره بکه و چبکه اف هینه دیار هی تداخویانیان پرمیج مل رژیم در نکتنه سربر مجاری نو چه گهانه مج باجار قامشلو صبري فخري گلکس باش بو زانیاریان تا لهوله به بشداریه که کردستانی بیر آینا جدایکبونا شهید دکتور عبدالرحمن قاسم لو هاته وجاندن ده روژا اینه نونرتیا حریما کردستانه یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه به وخوندنه که فرمی جالیه پارتیا دموکراتا کردستان ایران و بشداری د وجاندنا بیر آینا جدایکبونا شهید دکتور عبدالرحمن قاسم لو له حولی را پایتخت حریما کردستان دکر لگور کو نونرتیا انکسی د روپلا خویا فرمی ده لسر تورین جواکی بلاف کریه شاندا انکسی جهر یک جه زردشت گاباری وائل عمر بارزان مرعی رشاد سلیمان و عبدالعزیز ولیکا لخوادگرد دبویارک و تقینا بومبای که ده لترکیه و گریسپی روژاوای کردستان مالباتا که جیانا خواهش دستا جدر نخوجهی شفا بوری بلاف کرن کل ادانا زاروکک بناوه عمر المحمود 5 سالی درگه بخچه کو مالباتا وی لیکار دکر بسر دکت ده انجامی ده جیانا خواهش دستا هروها جدران سربار کرن کو هفدمه باوه عمر بره ترمیوی دابو سوریه داکو لزید خواه بخاک ورسپارتن دایکا عمر و خوشکاوی آیا یا 6 سالی جه بومبایکا چاندی به اتومبیلا کو او ودوگه هستن جبو پیشوازیا جنازه کره خواه بکه لنزیکی درگه گریسپی تقیا ده انجام ده دایکو کچکا خواجی جیانا خواج دستان او نوچه جالی گلک مالپر و جدن خوجهی و هاته بلاف کرن لهین جی نهاتی ناس کرن کو مالبات خلک کیجان هرمینه بالافرین ترکیه هر دو باجارین عین عیسی و گریسپی بمباران کرن ده انجام ده چند سیویل و چکدارین رژیم سوریه هاتن کشتن بالافرین ترکیه ده بمباران باجار روجاوای کردستان ده بردوامه ji duhva bi bombeyên bajarên Girêspiyê û Serêkaniyê û Ên Îsayê bombebaran dikin. Çavkaniyê Xwecehî ji gundewarên Girêspiyê û Ên Îsayê ji arkera reghandin ku duh bi şev balafirên Tirkiye û çekdarên niştimanî Sûrî yên bi ser Tirkîva gundê Seyda yek kurdkevên nêzîkî kampa Ên Îsayê bombebaran kirin û di encamê da welatiyên sivîl birîndar ketin. Heman jêdaran reghand ku çekdarên ser bi Tirkîva gundê Eşba ya Rojhilatê bajarê Serêkaniyê topbaran kir û di encamê da sê gundî birîndar bûn û ziyan gihişta mal û milkên gundiyan. Duh bi şev balafirên Tirkiye her du gundên Kefîfê û Qizalê yên di navbera Kobanî û Girêspiyê de bombebaran kirin. Di heman demê de çekdarên ser bi Tirkîva Sayloya Qizalî bi çekên giran topbaran kirin û tu zanyarî derbarê ziyanên mirovî de tunene. Her wiha bombeyeka çandî li gundê Ebdiko ya Rojhilatê bajarê Girêspiyê bi dewriyeka rejima Sûrî de teqiya û di encamê da çekdareke rejima Sûrî hate kuştin û yekî din jî bi giranî birîndar bû. Proje yasaya ku beriya 3 salan di Kongresa Amerîkî de hatibû pêşkêşkirin ji aliyê Serokê Amerîka Donald Trump ve hate îmzekirin û ew proje yasa navê wê Qeyser e û wê rejima Esed size bide.
Serokê Amerîka proje yasaya ku wê Rûsya, rejima Esed û Îranê siza bide, ew jî bi sedema ku tawanên cengî li Sûriye encam dane imza kir. Proje yasaya ku beriya 3 salan di Kongresê Emerîkî de hatiye pêşkêşkirin, ji aliyê Serokê Emerîka ve hate imzakirin. Ew proje yasa meşruعê Qeyser li xwe digire. Li gorî proje yasayê Beşar Esed wê were dadgehkirin û Emerîka wê azad be di dîtina çareseriyeka siyasî de ji bo krîza Sûriyê. Proje yasaya Qeyser ya ku ji aliyê Donald Trump ve hatî imzakirin, her du partiyên Emerîkiyên sereke, Partiya Komareyan û Partiya Demokratiyan lê ser naveroka proje yasayê yek deng û yek nerînin û di vê derbarê de rêkeftineka bihêz navbera her du aliyan de heye. Herwiha proje yasaya ku hatî imzakirin, wê sizeyan bi ser mezina berpirsyarên leşkerî û serkirdeyên siyasî yên rejima Esed bisepîne û her kes û yan jî her aliyek ku berpirsiyar e di ber encamdana tawanan de di dema 8 salên borî de li Sûriyê. Proje yasa wê Rûsya û Îranê jî li xwe bigire ku li gel rejima Esed şer dikin. Herwiha wê jê derogirtiyên cor bi cor yên aboriya Sûriyê jî li xwe bigire û her hikûmetek ku yan jî her kompaniyek piştevaniya çekdarên rejima Esed kiriye, wê ber proje yasayê bikeve. Herwiha proje yasa wê wan welatan jî bigire eger alîkariya rejima Sûriyê bikin di dubara avakirina Sûriyê de. Navê Qeyser li proje yasayê hatiye kirin, ji ber di sala 2013 de fotografekî leşkeriyê Sûriyê ji rejima Esed cuda bû û bêhtir ji 55,000 wêne belgeyên taybet bi kuştin û eşkencedanê di zîndanên rejima Esedê radestî Emerîka kirin û li cîhanê hatine belavkirin. Mark Esper, Wezîrê Berevanî Amerîka got ku tu topên fêlbazî li cem wî tune ne da ku bizanibe çi demê wê Amerîka ji Sûriyê derkeve û serbar kir ku eger heye li Sûriyê bimînin tarî xistina Daişa terorîst were ji nav birin. Wezîrê Berevanî Amerîka dibêje tu topîna fêlbazî ku diriya wê re paşa rojê bibîne li bawî tune ye, da ku ew bizane Amerîka wê kengê ji Sûriyê derkeve. Mark Esper, Wezîrê Berevanî Amerîka di bersiva pirsyara rojnamavanan derbarê dema derketina Amerîka ji Sûriyê kengê ye, Esper got ku tu topîna fêlbazî li cem wî tune ye, da ku bizane çi demê wê Amerîka ji Sûriyê derkeve û serbar kir ku eger heye wê ew ê li Sûriyê bimînin tarîxistina Daeş ya terorîst ji nav bibin. Ji alî xwe ve Mark Milley, serokê desteya erkan ya hevbeş ya Amerîkayê ragihand ku hebûna hêzên Amerîkî li dervê Amerîka girêdayê berjewendiyên wê yên niştîmanî û serbar kir ku kes ji wan şerê bêdawî naxwaze. Di cotmeha borî Amerîka ragihand ku wê hêzên xwe ji Sûriyê vekişîne ku lê gorî axaftinên serokê Amerîka Donald Trump wan rêxistina Daeş ya terorîst ji nav birine. Lê piştre careke din Amerîka ragihand ku wê 600 serbazên wan li Sûriyê bimînin û wê ew ê bi tenê parastina petrolê ji rêxistina Daeş ya terorîst bikin. Piştre careke din Trump ragihand ku ew dixwaze kompanya ExxonMobil ya Amerîkî rêveberiya petrola Sûriyê bike. Belê temaşevanê jan hajiya zêberê xwe bidin mêvanê xwe Birêz Abdurehman Gelo siyasetmedar û şîrovekarê siyasî dem baş Birêz Abdurehman ji daxuyaniya Yekrêziya Navmala Kurdî yên Enekesê û PYD em ê dest pê bikin hûn ku şîrovekareke siyasî serbixwe hûn çawa li daxuyaniya Enekesê herwiha PYD ya ku girêdayê mijara Yekrêziya Navmala Kurdî dinêrin û temaşe dikin hûn çawa dinerxînin. Belê serçav. Spas. Dibêjim îro em wextê diaxivin Bel. em ji bîr dikin ku 2000 û çend rojekê dî 2020 ne 2018. Yani wextê ku em behsa yekrêziyê û hevhatinê dikin dîsa divegerin hewlêr û yek û hewlêr du û dihok û çîrokên mumaresatên PYD binav dikin PYD îro ne ew dema û ne ew roja. Yani niha di nav nûçeyên xwe de we behs kir we behsa bombebaranekirina girê spî kir. Efrîn rojane tê kuştin û tê gurandin. Yani wekû tê fêm kirin hema çil ber wan bikeve karin bazarê li ser bikin. Kurdistana Sûrî yek parçe, Kurdistana Sûrî yek mesîr e. Yani nabe ez li mesîrê Dêrikê û Qamişlo münaqeşe bikim yan lê bigerim
از عفرینی جبیر بکن یان گریس پی یان جی سریکانی وری جبیر کرن اوه نشان خراب دی خویات کرن نشان وقت دیوی دروی منطقه مناقشه وقت دیوی بمسئولیت یا تینی میدانه جعالیه دیوه وقتی که از وان دغرین کردستان سوری دوری بابتی دکم آن دوری موضوعی خود دکم و از تینم یعنی ناینم بیرا خوش بیر دکم تی مسئله وکو بازار یعنی کاوی چه بدنا من یعنی اوی چه بدنا وی چه دست مکوی اوی چه بدنا من لور از دخوازم بزلالی بیجم و بدنگی بلند جی بیجم PKK وکو هیز لکردستان سوریا نمای زعیب و بهیز بوا بله یعنی تو هاتی تو بازارا بتونبونی ردکی تدخو تدبیجی نه از دبیجم تدبیجی و تدگو جهش طالبات تدبیجی سلطة وکاله او وکیل بو وکالتاوی دو ماهی هات اغراویا خیری بو چو بأصلاء فرقك مزن ہے نابرا اصیل وکیل يعني إيرو بريتل وصلاة تدبيجي روسيا لبالا فرخانة قامشلوة تدبيجي بنجهين خال دربيسي تدبيجي لشكرين چار دولتا إيرو لبقندو باجاري لكردستان سوري دقرن أما برچاون أجد بيجين إيدي وتجد بيجي أم حمود بيجين أم لبر تابلوك نونا أم لبر خواندنك نونا نا وخواندنا تبيجي ما ديرك دكاتل ديرك تشبه دي من يعني از چاوا قبول بكم يعني حتى لسر مستوى قرتيان يعني قال لك كيماني كك مزنه وقتيكو از نابي ده قرتيا بيجم از بحثا قرتين كردا حموانكم بتبعينكم يعني مثلا قرتيا جهف پارچا نابن از نابي ما هگر مجلسات چند پارتي بازارك دي بلا بيجن اشكره بيجن دي هگر مجلسات كردين سوريا لنابي تو نامنا جدا بكي وقت دي بيت ناوا جهر باشقه بكي اوه منو اوه ني منا هر کسی کو جبر حکمداریا PKK هاتی گرتن یان هاتی بری گرتنی یان هاتی کشتن دوی محکمه ببی دوی سوجدار ببی دوی وری مسائله کرن نه مسئله گرتیه من تننه گرتیه منو تا یک گرتینه گرتیه منو ویه تا ویه دی يعني چه کسی بدست وی منظمه حاطبی گرتنیان توام بیان تیرور ببی وقت دوی عمل سر بسكن محكمة جارة لكن حتى طبعا محكمة منهانين لناين جبير كن ونا مخول مجي از تخليه جيبكن جبورو از دبيجم اف دانوستان دني كو دبيجن افاوي قبول بكي وافاوي قبول نكي اف دانوستان دن تو از شخوابي جي بيهيفي ملي هر دو طرف جي نخودي بريارين بخوا PKK یک جار نخودی بباید جملة وتفصيلا على قاوش بريارينينا PKK ويل بر چونه ويل بر بار کرنه نکاره مصيري يكي گرتي بدي خوياني كرنجي حقيقت او نظام برز عبد الرحمن نظام بله تبحث کرد تقول روش نها جداية يعني تبحث عفريني كر جريسبي كر سريكاني كر اگر یک رزيك چه ببا او یک رزيا نومالا كردي اگر بريار يك با ونكار بن بونو منا يعني وكو برس وكو اگر وكو احتماله عفرينو جريسبيو سريكاني فقرينن ين دخازم بري في بيجم ينكو مستفيد جي ناكو كين اوانا قبول ناكن يكرزي تشيبي بالمطلق جهردو طرفا ين مستفيد يكو قضية كردي كريم صراع وجود دجاتيل نامبرا دو طرف هذا بي مشروع بي كل سنة بروجا كردي بروجا رزقاري خوازيا نتوا كرد اوانا قبول ناكن لكرد وقتي كل سنة بن ويك رئيس بن هذا وك يك نافو نشان وك يك عنوان تيخواندن هذا هيزن ناف دولتي هجر روسيا بي هجر امريكا بي هجر هريما كردستان بي كارن بيرا بدنو بستيرن بلي هذا فايدة وفايدك ما زنجي تذهبي ويب أصدقائي مشترى بيجم ويب بيبي بس دبان خلكي كنا رازينها
وبيبي نبكي كي بيبي نعرف يعني وقت يكون ها هناك ديفيجن بيكي اف تاوان باري كيريا واف كيريا واف كيريا بري ناوي بيكي ندقو بهادي هانو جنوب ديفيجن بيكي اجبري فجي ام ديفيجن افا بيكي بو وبيكي جيبي الكردستان سوريا نمايا وحري واذ هيزن ناف دولتي بروجي هيزن ناف دولتي بالسروكاتي امريكا او بروجي حري سري و چاوا دست ترکیه د PKK ده هيا و چاوا دست ایران د PKK ده هيا ولو بوي قاسي وبوي قوتي دست امريكا جد PKK ده هيا وقت بي بش امريكيج PKK وبفي مهم رابط باوريام ده بش امريكيج PKK لقل كردن يعني ام بيجون بسر امريكا بسر بروجه امريكي او كردانا كينن او بلكي سرو بله برز عبد الرحمن يعني بخوا قصدي بيرابويا قصدي دماكو بدس بشخري رابويا بنافي قصدي بنافي كردن سوريا وهن آگاهی وهن جدر هر دبیجن کو او دس بشخري بفشار و گواجه جعلی امریکا و يعني اگر ويا كي هيا كو دنابا خافتنا خودم تقلق بهيفي مايا يعني او دس بشخري ويسر نكفة وريقري كينا قالوا او دس بشخري دباوريا مدوي بسر كفي وهر قوماغا داويجي بآريكاريا او امنا وي بكن قصدي بله بشي امريكي بكا كده ايكو كاريبو امريكا كاريبو جي بروجه ايراني وقتين يعني جي بروجه سوري يعني يا تركي وقتين بشي كي امريكي تدايا امريكا وي اعتماد السروان بكي وي كاربي بروجه اخوا بدوماهي ببي ولآلية كرديجي نتني مجلسا كردية حمو هيزن سياسي لسر خاكا كردستان سوري جبلي ينكو وقت به امين اوه بكن كرد تركيا عن كرد اوام بازارك ديا لي كرد بالتوائي كردستان سوري وي بشخري وي دست خوشي لي بكن وي قبول بكن ويجبر جوانديا كردن سوري بي او بروجه دباوريا مده نزيك دور كيم زيدوي هرسي باشا برز عبد الرحمن برصا هردم تكرن جو پیاد آمده کو چارانویسا گرتین سیاسی آشکره بکه یانجی سربست برده تبی کو بریا دروجان گرتیک سربست برده لهینجی هجمارک ناو لجم پیاده نه پیاد آمده دا کو افدس بشخری بچه سری گرتین سیاسی یعنی انکسی سربست برده دی باوری آمده پیاده بخواه نگرتنه پیاده دستهلاتداریا وکالت بو جه آلی رژیم و جه آلی پروژه ایرانی و وقتی گرتی به دست خواه اگر تسلیمی هنه که کرنه لنمو تخویل جم نینه برده يعني تشاوا بأمر قرتنا وبأمر جي ديفيد وان برد يعني بيدي نا او هيزا سر بخويا قراراوي جم ويا كاربي با يعني وقت بي حبسيان برد افا از دبينم جبر اللي بري والبر مرنه ونكاري برياري بدي يعني روزانا هيكي بهر روجا كي برياري بشكل كده دي اللي بلكي از نبلكي از متاكد صديق صد انه روسيا وامريكا ويكاربن مصيري فان حبسيا بدن بالدخل سر نظامي ويكاربن مصيري فان حبسيا اشكرا بكر. بله برز عبد الرحمن داخلانيه دسته نافخوي يا ريفبريا بيد مديد كو داخلانيك نرم بو يعني خلق بهيفي كرن لي بيشتي وي بدمك كورت برز صالح مسلم هفسروك بري بيدي ج كردستان 24 راغهاند كو تو داخلانيه ياجي تو قرتين سياسي الجموان تننا بس دفرد اوا قالوا راست ام بيجن ناكوكيه كياجي شرخك دنافرا بيدي بخوده درباره مجاره يكريتيا نافمالا كردي دا چي بويا بله او راستا او تبا او راستا الالي راستا بككي وكو 40 سال بعلاقه دار بمؤسسه عسكريه تركيا و 40 سال هذا جدو هزاري حطانها وكو أداة جحر السوريرة
PKK نکاری شب و روز که خواه وری و قطاندن پیدا سوری PKK وری و قطاندن اوه گله کی زحمته یعنی PKK ایرو لکردستان سوری و لسر بدو جهة پرچه ببی يعني كوج مشروع ايراني وقتي وبرچه ببي يعني هنجي وقت بي سهل صالي جريدان وعلاقات زحمت جي برچه ببي هجر مشروع ايراني برچه ببي وقت ببي وهجر جي بياده وباكاكاج آلية ديبا جهاف ورن وقت عندن دي سوي قت ببي يعني ديبا وريا مدى جبوه لكردستان يعني صالح مسلم تمثيلا مرحلة قطاندنت که یا قطاندنت که اوان نزانی نخود یه بریاری نزانی چه دبی لی PKK لسر دو باشا به دو جهاوی قط ببیج آلی که به دویج نظام ایرانی مشروع ایرانی و وری و قطاندن و آلیه دویجی PKK و پیاده دویج هوری و قطاندن یعنی اف قط بونه هنی اف قطاندن هنی اف جدا بونه هنی و PKK پرچه بکیمانی PKK سوريا كردستان سوريا درد كم. بله برز عبد الرحمن برسك من درفي مجاري هر جريداي بروجافاي كردستانية قالك علي هنا بحث دكان كو بهافغوارتنا جاجي مقايضات دنافبرا ادلبي وروجافات تشمي فراتي هيا دنافبرا روسيا وتركيا ده يعني افشروا بافشورين ضاوية قربونا شر لادلبي دبيجن كو وبيدنجيا تركيا دبيجن كو بهافغوارتنا دنافبرا روسيا وتركيا ده هيا برز فردا اوا قالوا اگر هيا كو اوبراسيونا كاللشكري وكو تشاوا تركيا ريدايا روسيا ورجيمي درباسي ادلب بن ياجي ادلب بومباران بكن اگر هيك اوبراسيونا كاللشكري دن لسر روجافاي كردستاني ورا بيكاني جالي تركيا بله از دبیم تركيا وكو بروجه دو هزين مازن هنا لسوريا سوريا دابشتية نوفرا دو بروجه عندها دو بروجه مازن بروجه امريكي و بروجه روسيا هما بروجه تركي لباكوري سوريا و بروجه عم بيجن اسرائيلي كي جهشتين روسي لقال اسرائيلي لباشور سوريا اغا سانويتين Türkiye ne Erdoğan'a Türkiye Erdoğan و ne Türkiye beş yapıştı Hizbul Adale ve Tenmiye ama ne karın bibin şirike Rusya و ne karın bibin şirike Amerika. Bale. Türkiye hat istihdam kirin proje Türkiye hat istihdam kirin vek adat. لجم روسا هات استخدام كرن ولجم امريكانا جي تركي هاتن استخدام كرن چاوا شغله وقت في تفجر في قربالغ في شيء بPKK نما انها ام دقوناغا شغله وان بالتركا بخجي نما يعني تركيا وج ادلي دركبي وتركيا درباسي كردستان سوري جي نكاربي وتركيا وج عفريني جي دركبي اما تركيا قال لك بتشكترج مشروعي امريكي وتركيا بتشكترج مشروعي روسي تركيا نشريكي هردو مشروعها هردو طرفا تركيا وايران جي استخدام كانوا يجيبون مشاريع اخرى يعني تركيا نكاري يعني تركيا نكاري بمزنا ربليجي اري وقت بي بازاندن هنا كي بخرة بازاندن شغله خب بيك انين لتركيا دستورات تركيا نادن درباس بي يك جندي كردستان سوريا از نباورم وابدا از نباورم كو تركيا كاربي درباسي كردستان سوريا بي يانجي اوبراسيوني عسكري بكاربي بله گلک سپاس شروفکاری سیاسی برز عبدالرحمن گلو گلک سپاس جبو باش دربوناته
بله تماشاوان جا لسر مجارا کو دبیجن روسیا دریه خوبخشینا لشکری تطاول عسکری و کریا زباله خو بدم نوچگهانی ما دار عبدو جه باجار حسک دنباش دارا او پروژه چیه دری لکدری هاتیه وکرن خلق چاوا تولید بن بله دنباش شيخو دنباش تشتاق در عرضه ما الباجار تلتمر بهترين روسيا والور بجي كريه بله تايبات نابت كريه بري وك براسي بيجي جي رعا جيلكا بوكاني بو او جيايا براسي داويترين روسيا كتشوا تبقاوي بشتوي ريجيم بو بشتوي قصدي بو آنها كتي دستي روسيا دي يعني اف ناوند روسيا قلوه داري بهترين بجي كري وك ناوندك خوي لاشكري باجار تلتمري فيب الويدري تشتاقوا البردستي ما يعني هجبارا ايجو خبخش خستنا باجار تلتمري هجمارا وان صد و بينجي كسينم وكاري لشكري جي بكن هروها كارين يعني دارا كرد تبن دارا كرد تبن يعني تشتاقوا البردستي مي وخبراقو از كارم تكز بكتم وان تشتاقوا خستنا يعني تايبت بكهاتين كرد وسرياني تاني خستنا عربي نخستنه يعني اب تشتا اغو تشي دبي الخيايه يعني تشتا تشي بويه الباجار تلتمر وكي تكليد نابرا قصدي ونابرا قصدي وروسيا دي قابك ام دبينن بيكاتي عرب قبول نكرن تاني بيكاتي كردي وسرياني قبول كرن وكاري بيجم هجمارك باش شخورتي كرداجي اخوا بشدار بونن يعني اخوا بشدار بونج بو بتطويع اهاني يعني وك نوك السرا جهاني بكي قدبن روسيا توازن بيكات عربي بكشينا وك بيرنجي وك جلكيش بنتي قصدي بكشينا نولو باجارة التمري وبيرنجي نبوي باجارة التمري تايبت بهترين كرد خستنه وبيكاتين ايج سريانيا واشوريا خستنه وهجمارك باش بورتين كرتاجي وبخش وتطويب تطويع بين هذا روسيره دارا نابجن او بروجه جبوتشيه يعني دمكو تفلي دبن نابجن جبوتشيه او يعني اگر هي بجداري دشاران دا بكن اگر هي بوليس بن ياجي امبيجن يعني ما بس جفي بروجه تشيه يعني وقت قاري روسيا الورد كاري امبيجن وقت بيجن بوليسي لشكري شرطي عسكري بهترين بيكاري الباجاري تلتمري والسريا دولي يعني بهترين وبيكاري هاني بكن وقت كاريكي وقت شرطي عسكري تيكا بالنابرة قسدي وبركادي ياد نابرة يعني لكاريكي لشكرية لكاريكي وان بشين جبهة بهترين يعني افكاره راجي كارمندي وقت موظفش ولا خزم يعني كاغتن بارس نب يعني نقش أبكس قناوي راجل كار راجل صلاحة يعني تشتا حتى أنا بيرنجية بله موچه وان چندن دارا معاش چنده يعني الجور وان راجعان ديه برنجة كي فرمي وجوري أهلي تلتمر خلكي تلتمر جمرة جوتن جو يعني صدو بينجي ليرين سوري دسبيكاوي دسبيكا صدو بينجي حزار صدو بينجي حزار ليري سوري بله بله جالكس باس دار عبدون وچگانی ماج حسكي جالكس باس بو باش دربوناته دو مالباتن پنابرین روجاوای کردستان لترکیه جمالی وان هاتن درخستن لباجار استانبولی ترکیه دو مالباتن کرد ین روجاوای کردستان ین کو پنابر استانبولی ببون جبر نکوکه ناوبرا خودان خانی و برازی ویده
ji xanî hatin derxistin. Ev her du malbatên di xanî de niştecî bûn ji aliyê xudanê xanî û balîkariya polîsên wê taxê bê ku moletê bidin wan ta ku xaniyeke din ji xwe re bibînin, kel û pelên di nav mal de avêtin derveyî mal. Ew her du malbatên Kurd ji bajarê Helebê ne û ev dema 6 salan e li Stenbolê dimînin û ji 20 kesan pêktên di ravan de 11 zarok hene. Niha jî û di vê werdê zivistanê de endamên her du malbatan û li gel kel û pelên wan ji derve û li ser rêya dijîn. Berdewam Serokê Tirkiye radikîne ku tanha welatê wî 40 milyar dolar li ser penaberan xerc kiriye û di her civînekê de yan Kongereka Rojnamevanî de Tirkiye behsa mijara penaberan û pêşkêşkirina alîkariyan dike. Di salvegera siyam ya şehîdbûna sê endamên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li Efrîna Rojavayê Kurdistanê ku dibin kûnekî leşkeriya PYD de hatibûn şewtandin, şandek ji PDKSê beşdarî vejandina salvegerê li kampa Domîz de kir. Şanda PDKSê ji herek ji Mihemed Emîn Abbas, berpirsê rexistina Domîz û Kerîm Mêranî, berpirsê nivîzgeha Pakrawanên Kurdistan Sûriya li Duhokê, herwiha Hacî Kalo berpirsê rexistina leşkerê Roj pêk dihat. Ji bilî wan Abdurrahman Apo endamê Komîta Navendî ya partî û Hêvîdar Doskî revebera dezgeha pêşmerge ya navdewletî amade bûn. Ji beriya sê salan her yek ji Mihemed Xelîl û Muhsin Mihemed Xelîl Abdo û Mihemed Xelîl ku endamên PDKSê ne di kûnekî leşkeriya PYD de hatibûn şewtandin û şehîd bûn. بربنيا لسر دستي وكالات سلطة وكالات شهيد كاتنا إيرو بيراني ناس سيامين سر بورينا شهيد دوانا شهيد كرد كردستان رانا بخدي أب وشاغي أزل الدرب أبوم بيار ما بتشافادي امتدى جيان بون جمارة قوتن أب سيها والدوا شهيد كاتنا ترمي واناجي لترفعتنا ونكي تشاوا بكن وانا بكن وشاغي ما تليفون شغل عندن ما قوت جوانارا ترمي وان وش شهيدد ما تسليمي ما بكن رادستي ما بكن ديراجي تشدبي بي لا بلي وانا ناريني دا جواب دا وترمي وانا تسليمي ما نكرن رادستي ما نكرن لما جي اونا بجاركي ما جو ندان وانا وديراجي الشباب خورتا قوتن ام شوابكن يعني كار مقو ام بمين دحالي خدا ام تشتي ناكن وانا كاري خراب كر كاري بيسكر هوالي ما بدان كشتني شوطاندن كشتن وديراجي شوطاندن لي ام كاري ناكن ام كاري كرديتي دكن ام كاري خاجي بشوبينن لسر كرديتي وريبازا برزني نمر يعني سيامين صاليادي تيروركريني سي شهيد ما شهيد رجعوي كردستان لدبرة عفريني بكريارة كي هوانا ده خيفتقها خدا هاتنا صوتن مخابن بدستين رشين ملاتين ما بدستين چتين دجمن ام بناوي دزگاه شهيدا و بناوي پارتیا خوا پارتی دموکراتی کردستان اوه تاوانه شرمزار دکن و رسوا دکن و ام سوزه ددن که ام لپی دوزاوان شهیدا بمینن و ام حتی ام بگین قناغا آزادیه و سرفرازیه بوه هلکبته ام سرخوشی الملبات هر سی شهیدا دکن و جوارات بجن سری و ساخ و سری ملات کرد ساخ و شهید ما ساخن و تجار نامر حتوني روجيرو ما دحال روشولدا بيلتي دولدو باكاكي تشت لسرب خوي سرها بابي من دخويني نكر يعني نقول بتش رنجي وبتش اوتي شوطندن يعني هل معقول بشمعي انسانات شوطندن ابا هتي كشتن وهتي شوطندن عدد محمد خليل بابي منا ومحسن محمد خليل هوجي خوالي منا وعبد محمد حبش هوجي كر مامي منا روجيرو تشي مرة دخويني نكر نقول إنه هب إنساننا
به چه رنگی و به چه تونی هاتن شوتاندن هاتن سوتاندن. بله تماشاوان هجاب وی او هم گیشن داویا بولتانا خوا هر شاد و بختور بن.